Ako bini peti bishop ora me ayate bi yiki na chan. Ngata yika beru ko tayo kero puny dini morono. Agor gor ti level wono. Jo beru olonyo danga yihugi. Jo beru wigo toha danga yihugi. So kai de tamoni iti beri lare. Piene tamoni kai to bishop ya yiki. Kai to jo bi pon lieri. Yin jal jami dushu uko imi uko bot kanisha nyue jal jami ni mi uko kopedini. Ito tiru ni tene no chiano tiru ni mede kokano. Pinja ko bini mo chienne yini kero tam wi dushi wa kai kanisha. Chiawe ni du chia deg nuiti yo lego. Chin chabir ti yo lego. Chia bishiel yini chia bishi donye kai yo lego. Niti yirike. Ite donye kai yirike chaku cha bongwen na hatoni chin chabi ti tienu nuiti yo lego. Piedi mi ni will polo. Peng yo ka bada will. Ako buko ni ya imahutik. Bere chan peyot. Dog yu gana ni pami tu chan ye. Kai bere chan na halobu ni agami buruko. Dao chaher ko. Joro nyao levu le city dilira kanu. Jua meti lange town. Jua chako fastingi. Mecha tu lobu giuko. Jua chako gamu jami gi agama. Pienu bere chan ni pe kere diru moro memnyenyu kakwo. Ichawa ni wana chako beru kere joa meti beri street. Joa chako beri di street kucha. Pien lobu ni kao gamo. Tenungi pe punyu business. Joa chuligi nor ni pilo me compensating. Yin pe raunya yu wishin nisha. Pe beri di town kanu. Iya ne wori chialo pe na ekwa me chialo. Beri chialo lo yi. Midi dugi bidi lai di town. Ichagwe beri di town ateta ni ti bere chariamo. So kubuko ni. Ichawa ni nya wiyuko. Me level le wiyuko. Ngiyuko ni ngatora me ayate biko nyipe. Ubao kobi ya gigeri. Ikara enak ba kwanyo dano iporumeden umiyo dano tuero. Me lo yu ginoro lung. Ame tite chengan. Temi yu dano tuero ni tini ni chahe tini ni chiem kere kuko luori nyimi. So ngatora ke kene na game buri. Ame agama bungu kiyu kere kuk. Ngini dano wa kuo. Obino me kwali. Akwalo ko dujang jiri te dong noro. Yunge da ba chapa ngole kop. Pieno ba umiyo dano tuero me tichi wiye tichi ginor duj. Menungu ginor ken me wehen kwa. So ngara chere lo we are fighting for their survival in this world. So kayin pe kwanyo tam we te straightening me yinangi moya rile more kum ngator we hebedati kwa. Itine no jolonyi du shugami botu chan. Jolonyi du shugami borri. Jogamu komi borwa kan. So en karaberin wana chak gami bodgeo chak jaku dugu borwa. Na habishi opinion ndio tohane gami borri. Apuny dini mwene tiyo lonyo tia gami borri. Ngator ke kena me petiyu ginora tia. Ame gama bonua gama nyong. Ti hakonka transaction norti American. Uponyo biachara. Kope ngatore gami borra. Kunuan pa gamu ginoi borre. Ugiho kwa generation. Uchahone ni ngator ke kena gamu ginori borwa. Wanang wiru gami borre. Kayi beru tota nyo papa meme te cheni borra. Kwa miange value. Ame miumi jamina. Pien ka value mo ini creating ikuona petie. Ikarara mi tukunyi yin pe iti konya. No iti mi de jal jami dushu ko amiu ko. Why? Ikara yin iti kwa ilo unu ngo ati timi. Yin pe iti ikari no yuarabe. Ame ginara kwanya miyi. Manu nu ati sacrificing. Ati kwanya menamni konya. It's not by force. So kubini ngator ke ken akire konyo nyuela kire tute kire nga akire mi ya pundini. Konya mene ni pemitor. Kaine ni tien ngator tia mitangola nyua damu ya mitumulaba memiru enyu million miari yoko nyumiru ichendong ibera chan. Do not accept. Tijamu kena me obama kir beyond our limit. Weke ka bana hero chang. Yinti minute wero. Tim ginna yinit wero. Kope kwanyu chine te reto ko project kora yorpe kwanyu chine te reto ko me konyu ngatoro yinite dong kiri tura me otinite neno chan family te neno chan ame you breaking that curse of poverty alo you wako wana ti olwen merie muchan ne yilao or ye mel olwen merie muchan ne yiluo community merie muchan ne ko Africa lor ento ka wana kwanyu chine wa tergina konyerpe nuoti unek kanyimu tenewa uti unek kanyima loboni one pe uti worry follow very soon
Yesu mora metia duogi loboni uyorio tipe kono ri haduogo anahe mwatutumia rioche kono poduogo Maludir matin